Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2026. Nshuti bavandimwe, tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusohoka igihugu. Amakuru dukomeje kugenda dutohoza aturuka mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko nanone aya makuru akaba yamaze kugenda agirwa ibanga. Byamaze kugenda bimenyekana yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba akomereje urugendo rwe rw'uburwayi mu gihugu cya Dubai cyangwa se muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho bivuga yuko yakomereje kujya kwivuriza uburwayi yaramaranye iminsi azengurukana mu bitaro bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda yitwaza bimwe mu bitaro bitandukanye, harimo Kira Hospital, harimo ibitaro bikuru bya Bujumbura, ariko nanone uburwayi bwe bukaba bukomoka ku kijyanye no kuba yaba yararozwe, abandi bakavuga bati yaba yaragize ikibazo cya krize y'umutima. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bituma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri akomeza kugenda azenguruka hirya no hino ashaka ubutabazi. Biravuga yuko rero yamaze kugenda agera mu gihugu cya Dubai. Nanone kandi hari benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko bamwe mu banyepolitike bagaragaza yuko iki cyaba ari cyo gihe gikomeye cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba bagerageza gukora kudeta nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ariko nanone benshi bakagaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi akoze diplomasi ikomeye cyane, kugerageza kugaragara aganira ndetse anumvikana na bamwe mu bayobozi bigaragara yuko batavugaga rumwe, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo, barimo n'abandi bayobozi bakuru muri CNDD FDD. Benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri ari yo ntambwe ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba akoze muri iki gihe, nyuma yuko hari hakomeje kugenda hakwirakwira amakuru agaragaza yuko Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi basirikare bakomeye muri iki gihugu cy'u Burundi baba bafite umugambi ukomeye cyane wo kuba bakuraho ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu habaye kudeta. Ariko nyamuneka ubu Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri biragaragara yuko yamaze kugenda atera intambwe ikomeye cyane agenda akora diplomasi y'iki gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yagerageje kuva mu gihugu agiye hanze, nyamuneka afite uburyo yemererwa n'itegeko nshinga guhindura hamwe mu mategeko ndetse n'abayobozi. Biravuga yuko rero ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwamaze kugenda bukurwaho umugabo bita Prime Niyongabo, kubera yuko nta autority aba gifite mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yamara kugaruka akamusubiza bwa bubasha. Ubu rero byamaze kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo Prime Niyongabo yamaze kugenda yamburwa ubushobozi bwo kuyobora ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko uwo bita Ndegeya Diomede Brigadier General ari wamaze kugenda ahabwa inshingano mu gihe kitazwi kugera umukuru w'igihugu cy'u Burundi agarutse ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone benshi bakagaragaza yuko mu by'ukuri izi ngendo za hato na hato umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ajyamo nawe iherezo ry'ubuzima bwe rishobora kuba rigiye kugenda rimera nk'irya mugenzi we yaje asimbuye ariwe Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tureba nanone gahunda nyamukuru yamaze kugenda ifatwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko Prime Niyongabo yatanze itegeko rikomeye cyane ryuko abasirikare bose bafite passport hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bagomba kwita bazidepoza muri leta y'amajoro bitarenza tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 2, nyamuneka kugira ngo barebe uburyo bahosha ikibazo cy'abasirikare bari bamaze iminsi batoroka igisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone benshi bakagaragaza yuko passport bari basanzwe bafite z'akazi zo bagomba kugenda bazigumana, ariko passport zabo bwite bagomba kugenda bazidepoza muri etat major. Turaza gukubitira nanone turebe amagambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi wo ku itariki ya 29, amagambo yatangaje nyamuneka bigaragara yuko ashobora kuza kubyara ikibazo gikomeye cyane. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ari naho uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje yuko yaje guhangana bikomeye cyane n'inkotanyi z'u Rwanda mu myaka yahashize, ndetse agaragaza yuko ngo nta kintu na kimwe inkotanyi zaba zamuneshesha cyangwa se baba bahangana ngo zibe zamurusha urugamba. Ibyo rero bikaba byamaze kugenda biteza ikibazo muri diplomasi, n'ubundi bikaba bibaye nko kongera peteroli mu muriro rusanzwe waka hagati ya Kigali ndetse na Bujumbura. Turaza kugenda dukubitira hirya no hino kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Inshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko amakuru yandi akomeje kugenda agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye yaba yagiye ku butaka bw'igihugu, yaba yakomeje ubuzima bwe cyangwa se yaba yagiye ku butaka bw'igihugu cya Dubai. Haciyeho iminsi bigaragara yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe bwa buri mu kaga, nyuma yuko mu by'ukuri bikomeje kugenda bitangazwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragize uburwayi bw'umutima, benshi bakagaragaza yuko mu by'ukuri byaba byaratewe no kuba yaba yararozwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na zimwe mu ncabwenge zo muri CNDD-FDD, kubwo kuba mu by'ukuri byaragaragaraga yuko bashaka kugenda bamukura ku butegetsi. Benshi bakavuga bati ni umurage ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Petero Nkurunziza nuko yagiye n'abandi bayobozi batandukanye b'iki gihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wawe utahiwe muri iyi gahunda nyamukuru mu by'ukuri ikomeje kugenda isa naho ivugisha benshi. Abantu benshi nanone bakibaza bati ese ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu by'ukuri kuki adahabwa umwanya ngo yitegure cyangwa se ajye kwivuza, mu gihe Vice Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akiri ku butaka bw'igihugu yaba ari we ufashe inshingano, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akareka gakomeza kugenda agaragara mu ruhame mu gihe ubu burwayi bwaba bukomeje kugenda bumuremya. Amakuru rero akagaragaza yuko mu by'ukuri ibi bintu bitari buza kugenda byoroha, mu gihe kandi hari amakuru avuga yuko nyamuneka ni byinshi byaje kugenda bigaragara ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yaje atinze asubirayo atinze, ibyo muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko muri iyi minsi ubuzima bwe butameze neza, nyuma yuko ku munsi w'ejo yitabiriye igikorwa cyo gufungura stade yitiriwe Intwari, ndetse benshi bari bamutegereje mu buryo budasanzwe, ariko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yahageze n'ubundi umwuka bigaragara yuko utameze neza. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi biragaragara yuko mu by'ukuri muri iyi minsi atamerewe neza habe na gatoya, nubwo bwose agerageza kuba yagenda agahagarara imbere y'imbaga, ariko nanone bigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi yaba yarahuye n'akamaramaza cyangwa se yarahuye n'isanganya rikomeye cyane. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turebere Veriane Ndikuriyo uri muri itegura gufata ikibanza nyuma yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda bujya habi, ariko nanone tuza gukubitira ku kijyanye no kuba izi saha ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nanone butari kuvugwaho rumwe n'abanyagihugu, aho bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe kigeze ngarekura ingoma ayihereza abandi nabo bagerageze barongore igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Nanone turebe Madamu Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye, ejo ku munsi w'ejo yarari kumwe na mugabo wiwe, ariko nyamuneka bifu hagati yiwe na Veriane Ndikuriyo ntago zishira isaha n'isaha. Mushobora kuzumva ngo Veriane Ndikuriyo yavuye mu mwanya wiwe kubera yuko azize amahitamo yo madamu w'umukuru w'igihugu. Ni umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi itandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko atigeze anezezwa na byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ku mugabo wiwe, nyuma yuko kandi uyu mugabo Veriane Ndikuriyo agereranyije ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza. Ibi ngibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri ngaragasuzuguro gakomeye cyane yaba yarasuzuguye umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bitari bubashe kugenda byihanganirwa n'umugore wa Perezida wa Repubulika. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa, na makuru mu by'ukuri avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho ingabo cyangwa se intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi zikomeje guhangana bikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo, barakotana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri tageti mu mirwano yabo ari uguha isomo rikomeye cyane abasirikare b'Abarundi. Muraza kugenda mumenya uko bihagaze abasirikare b'u Burundi, kandi biravugwa yuko nanone baba bari kwiyongera ku bwinshi mu kibaya cya Ruzizi, nyuma yuko iyi Ruzizi nyamuneka ikomeje kugenda mu by'ukuri nayo izamo ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 biherereyemo hano muri Ruzizi. Impamvu nta yindi nuko igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro, gahunda nyamukuru bamaze kugenda bafata no kwerekeza ibitero byabo Kamanyura, Sanje, Ruvunje, ndetse bigaragara yuko bashaka gukomeza kugera i Bukavu.
turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ariko nanone turebe umugabo bita Faustin Ndikumana ukomeje kutavugwaho rumwe na Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri biravugwa yuko baba batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo ubuzima bw'aba bagabo nabwo bwanyegejwe. Impamvu ni iyihe? Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi anengwa bikomeye cyane na zimwe mu nzego zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko Perezida Neva we akagaragaza yuko mu bishoboka byose agomba kuzasavinga abarundi, nubwo bwose abarundi bamwe na bamwe batajya bumva doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda imuranga. Andi makuru kandi nk'uko twasanzwe tubibagezaho, mu dukunde tuza kugenda tureba amakuru akomeje kugenda aturuka muri parti opposition, turebe diaspora y'abarundi ibyo ikomeje kugenda itangaza ku kijyanye no kuba izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye agenda akora amavugurura atandukanye, ndetse ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira. Inshuti bavandimwe, gira ngo ibyacu ni amakuru, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, mudukorere share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Nibyo reka dutangire rero turebe ngo bihagaze bite amakuru atavugwaho rumwe ku kijyanye n'ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo yari yitabiriye ibirori bikomeye cyane byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Ahangaha biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu n'ubundi yari ateganyije kuhagera mbere yuko umurukino rutangira, ariko yaje kuhagera urukino rwatangiye kubera yuko amakuru yavugaga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba butameze neza. Yahageze haciyeho akanya Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe aza kumwakira, ariko nanone bigaragara yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu by'ukuri byagaragaraga yuko atameze neza. Ahangaha nanone amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gutanguza igikorwa cyo gufungura iyi stade ntago yigeze amara umwanya munini muri stade, yahise ahaguruka agenda igitaraganya kubera yuko byavugaga yuko atameze neza. Nanone kandi ibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri muri CNDD-FDD hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane, nyuma y'uko kandi hakomeje gushinzwa amaroza akomeye cyane ari nayo ashobora kuba yarahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, by'umwihariko kuri iki gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD murabizi neza yuko nk'ishyaka riri ku butegetsi abariyoboye ndetse n'abakadire bakuru b'iri shyaka ni bamwe mu babanye mu bihe bitandukanye, bagaragaza yuko mu by'ukuri ari ubuzima barwaniye kandi baharaniye batazigera bareka igihugu cy'u Burundi ngo cyongere gisubire habi ngaho bagikuye. Ariko nanone igitangaza kiri ahangaha nuko nabo ubwabo ubuzima butaboroheye cyangwa se nabo ubwabo batameranye neza. Ni Reverien Ndikuriyo, ni Perezida Evariste Ndayishimiye, n'abagabo barimo ba Gaspari Baratuza, Prime Niyongabo ndetse Reverien Ndikuriyo, tutanibagiwe Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca. Abo bose bakaba abagabo mu by'ukuri bagerageje kurwana, bakarwana mu bihe bitandukanye bashaka yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyabohorwa. Ariko izi saha bikaba bigaragara yuko aba bagabo isaha n'isaha mwakomeza kugenda mwumva ibyabo bihinduka, bagenda basubiranamo. Akaga kandi gakomeje kugenda kagwira ingabo z'u Burundi zikomeje kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo twakiriye amakuru avuga yuko mu gace ka Poezilo, ariko nanone si Poezilo gusa, nanone mu gace ka Runingu naho imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhatana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, ariko nanone leta ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ifatanya n'ingabo z'u Burundi. Nanone kandi amakuru akagaragaza yuko kuva ku kwezi dushize kwatangira imirwano akomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bigaragara yuko n'ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi byakomeje kugenda bigaragara hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi cyaba gifite akazi gakomeye. Muri CNDD-FDD uburyo bihagaze turebere Reverien Ndikuriyo, intambara akomeje kurwana na madamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye intambara idacogora, benshi bavuga bati umwe muri bo araza kuhasiga agatwe, ariko nyamuneka di ubu ngubu biravuga yuko intwaro zose zamaze kugenda zireba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, mu gihe icyo ari cyo cyose ngataragenda nkajya gusaba imbabazi uyu mutambukanyi wa perezida Evariste Ndayishimiye, ngira ngo ni Angelina Ndayishimiye musanzwe mumenyereye nka mama Pasiteri, nka mama w'igihugu. Turaza kugenda tumenya andi makuru akomeje kugenda avugwa, turebe nyamuneka di ahangaha tukiri muri aka karere ka Afurika Burasirazuba, turakubita ku butaka bw'igihugu cya Kongo, naho turebe uburyo bihagaze ku butaka bwa Kongo. Ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko ubwo ni bwose kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko bita Claude Ibalake, uyu nguyu bakavuga yuko ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, tayari izi saa akaba yamaze kugenda agera i Goma, ndetse ku rukuta rwe rwa X amaze gutangaza yuko ku munsi w'ejo azagirana ikiganiro n'itangazamakuru, ndetse press conference izagenda igaruka ku kijyanye no kuba uyu mugabo yamaze kwiyomora burundu kuri leta ya Kinshasa, akaba yamaze kwiyunga kuri M23. Turaza gukomereza amakuru yacu hirya no hino, by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe imyigaragambyo ikomeye cyane irimo irategurwa nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari muri cadre force majeure. Turaza kugenda tureba ibyari byo ukwikeka gukomeye cyane mu bayobozi ba CNDD FDD mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, naho turaza gukubitirayo turebe ngo biraza kugenda bite ko hashinzwa ubugambanyi, ndetse binavuga yuko umwanzi w'akadasohoka wa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite indaro muri ibi biro byiwe ari byo Ntare Rushatsi. Ni amakuru menshi rero agiye atandukanye inshuti bavandimwe tukiri aho ngaho, ariko nyamuneka di mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu n'amakuru tugenda tubagezaho abikomeze kugenda bibanyura aho muherereye. Ubu rero bidatinze reka dutangire twanzike tubabwire yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwamaze kugenda bujya habi cyane, nyuma yuko amakuru avuga yuko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uburwayi budasanzwe yaje kugira, nyuma yuko mu by'ukuri habayeho igikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza ryateranirije hamwe imbaga CNDD FDD, ndetse igasiga Reverien Ndikuriyo yongera gutorerwa kuyobora uyu mugambwe CNDD FDD, ariko nyamuneka bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we nta mahirwe yigeze ahagirira. Ngira ngo murabizi neza yuko mu mezi nk'abiri ashize uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari ari mu ntara ya Muramvya, nibwo abaturage bamubajije ku kijyanye no kuba niba koko aziyamamaza manda ya kabiri muri CNDD FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nta kindi kintu yigeze abwira abaturage kereka kubabwira yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, kubera yuko ibi harimo bishobora kuba bisanzwe bimenyerewe yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi benshi mu bayobozi bayobora muri iki gihugu bayobora ku rwego rwa perezida badakunda kugira amahirwe yo gutangira manda zabo ngo bazisoze cyangwa se bisoze amahoro. Ubu rero biravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri ahabi, ndetse benshi barakubitira agatoki ku kandi ati yaba yapfaga, kuko nawe abo yishe ni benshi, barimo Guillaume Bunyoni ukomeje kugenda anera mu munyururu, kandi yari umugabo wasavinze igihugu icyo yari afite cyose akaba yaragiye agihereza igihugu. Si ibyo kandi muranabizi neza yuko abagabo barimo Adolphe Ndikumana wamaze gutabaruka, by'umwihariko murabizi neza yuko uyu yari umugabo w'incabwenge ndetse ufite na byinshi yakoreye iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone tutanibagiwe benshi mu basirikare bagiye batabaruka kubera yuko ubutegetsi bw'abadede butabiyumvagamo. Amakuru kandi akavuga yuko Petero Nkurunziza nyakwigendera cyangwa se wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nawe yaba yaragandaguwe cyangwa se akicwa na bamwe mu barwanashyaka cyangwa se abo bahoranye, barimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ushinzwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko ibi ngibi bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane hano kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko amakuru akomeje kugenda asa naho agaragaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba buri mu kaga. Icyo twabashije kugenda dutohoza nuko uwo bita Edouard Ndikumana nawe yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza ukuri kw'aya makuru. Edouard Bizimana rero uyu nguyu biravugwa yuko yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu bushobora kuba aburi mu kaga, ndetse anasaba leta zunze ubumwe za Amerika yuko zigomba kugira icyo zikora kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yongere asubire mu buzima. Bamwe baba badasanzwe cyangwa se mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bo bavuga yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba bwaragiye bugirwamo uruhare kugira ngo
benshi bashaka kumwambura ubuzima, barimo benshi bo muri CNDD FDD, abandi mu by'ukuri nabasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bamwe mu bashyirwa mu majwi harimo Denis Bucuma Nkurunziza. Uyu nguyu nawe mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko nubwo bwose aba mu ishyaka CNDD FDD, umugabo wiwe watabarutse yagizemo n'uruhare mu gushinga izi saha, agaragaza yuko atanyuzwe uburyo igihugu kirongowe, ndetse agasaba yuko abarundi bose bahaguruka bakigaragambya cyangwa se bakagaragaza akababaro bafite kugira ngo ishyaka ry'abadede barebe yuko ryagenda ariva ku butegetsi. Turaza gukubita ku yandi makuru kandi tubabwire yuko